apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Insan, nabuyak man tayong post mo iti Facebook mo a video. Kasta ka di manong, ay na. Agyaman na taboy-buyain nyo ti ipopos ko, ay nawaw. Awanan niya man na ading, si Kaki Dimot. Ay wan kaya manong Danilo, padasam ka di mat ni ag-vlog. Ha? Amok akabaila manong, ngamin, talentado ka mo. Si Kaki Dimot? Di ka madanagan manong Danilo, isuro ka no bilang laang. Anya ti ko na, ag-vlog ka mag-anak ka. Uwan ko mananang. Makapaawis mo't ngamin ni Dina. Ay katsi ka anak ka, amukmat kat akabailam. Awan mat dakas na no padasaw. Uwan nga ron. Ay, makapaapal lagi ti vlogger nga susweldo iti dakal. Padasak mamay. Ay katwan anak ka, sana balay. Kompleto mo ti usar mo no bilang laang. Iso na laang tawan cameraman mo. Anta ni Tatang. Isupay lang Day, sika magayam ti masabat ka ang taon. Umis-isem ka magmag na. Sana nga misisem, Tata. Agkat katawa kit di Ha? Anjat kat katawam? Sino pa'y kuma? No sana ni Danilo. Ha? Apay ni Danilo? Apay anyat nakakatkatawa. Ayakin ko na. Ay na. Nabuyak tayo post na video iti Facebook. Makapaulag ka talaga. Anya? Ay, agbibisin mo ta vlogger. Imbag kumamit, no, makaliwliwat di video nga impos na. Saan mo't? Ha? Ala, umay kayo, Tata. Itugaw tayo pala dito igid. Tay pabuyak kada kayo ti video nga impos na dyan, Danilo. Hay, sigurado makaulag kayo. Anya? Kasta ti imbaga ni Anton kada kayo, Tatang? Wayne. Unay nga ron nga elek na ita impabuya na kanyak gibidyo nga impos ni Danilaw. Binuyak awan mo ti makapalag. Unay mat da diyang Anton. Imbis asuportaran na ni Danilo, ngam sa amat. Dadaulan na mat. Ay, wan nga ron anak kaw. Impakita na pa'y nga ron kanyak di kuminto na iti post ni Danilaw. Anya? Agasam ta kinumintaran na iti makapasair. Ay na, nakitak dayjay Tatang. Imbaglakit din ta nasingpat ni Danilo. Di na tinutupan dayjay abasher. Anya mo ng vlog ni kasinsin mo, Danilo. Di na. Ha? Apay ka di manong Anton? Apay ko nang pailaing. Ha? Makapailag. Anya? Ibagam kun kwa na. Di na bagay ti ag-vlog. Subsuban lang aro din. Nagsilang pa'y tangisit na. Ay nawaw. Anya? Ay sus, naguyaw kayo matin manong Anton. Ay, bagbagak lang tipod no. Iso nga ibagam kun kwa na sardangan nan ti panang ipupos na iti kompormila dita iti Facebook. Ha! Sumgarak mo boy buyat. Anya? Ay sus, naglaka lang ti solusyon day tama nung i-block mo no di mo kayat makikita dagiti post na. Kasi lang matkat. Oh, Bueno, di mo kayat nga i-block. Gaputa kay kayat mo matlaang aboy-buyaan dagiti video na tapno adakat katawaam. Kasi takade. saan mo ta? Hanggang basta. Idanon mo kan kuha natin baga. Ay nanakaw, uray anya pa'y tibagbagaday day nga antaw. Di mo latan ikaskasaw. Wala na. Di kay madanagan. Saan nga iso ti makapasardang iti panag-vlog ko?
Agyaman naktakas ta ti kapanunuta manakaw. Awan tinasaya ta mapasamak no tutupak. Panunutek latan nga iso ti awan panunot na. Ket siyak ti makaawawat. Ay, no apay met ngamin nga adda dagiti kakasta at tao. Di yun pampanunutan da dyan, anang. Kas iti na kunak itay, saan nga iso ti makapasardeng iti panag-vlog ko? Ay na, nagmayat lakit din nga iridis ti rupa day dyan nga Anton. Huwag nga ron. Kita, ket iso manin ti ko na nag-comment iti video nga impos ko. Awan nga rod manong, nakitak day ta. Subsuban Adam Buhala, kung nakit din. Di mo latan ikaskaso. Panunutom latan, adi na ngamin kabailan nga aramiden ter aramidem. Iso akas taunay ti panang daddadaal na kanka. Imbes asumuporta, day tala agbabash ter aramiden na. Fan na medyo basher kunak Ngamin, no di na ko makayat, abuy-buyan dagiti impupos ko, puno ipos ko. Manulang mat day tamang i-black ngay. Day tamot ti imbagak idikan ko na. Ngam di na matibak. Iso akay kayat na buy-buya ang dagiti popos mo. Amok, umapal laang day jay. Nag-comment manan ni Manong Anton. Ito awanan bain. Kita mainsan din Nan, kita agman. Adita, basaam. Nagalas lang aruden day tarupam. Ganggana sampay laang ti upload nga upload. Salbag at talaga day jay nga Anton. Awan tinasaya at ang maaramidan na itibiyag na iso akasta. Huwag nga rod. Ngam di ka maupupay Manong Danilo. Agaramid kakit di nga agaramid iti adupay nga i-upload mo. Bayam nga ibas na kaday jay nga Anton. Tilang nasakit itinaga. Kalugaran tayo pa imat. Ken may sa. Adamot nagkakaduan idi. Ngimita. Isumot tan ti numero 1 a basher ko. Kas iti ka na yun nga ibagadag iti imun-un a vlogger. Saan tayo ka no anam namaan a suportaran da tayo dagiti tattaong asidag ka da tayo. Uray pa'y kabsat wano kabagyan. Kasta, daging Anton. Hey, sa bagay matkit diya, insan. Malakit din. Ituloy mo ter aramidem. Saan aday tati makasingakin ka Manong? Nasaya at mat na nagranata dito'y dalan, si Kanton. Apay ka di. Makapakigtot kayo mo Kaslad na basol ko iti kasta lang ayo Saan lang akasla? Talaga nga dabasol mo. Na, Pudno ka di tinadamag ko? Akat katawa am dagiti i-upload ni Danilo iti Facebook na. Anya, day tati saludsudom kanya, hinta. Oh, apay agkatawa ka ngay. Kasanaw, makapalak madagiti video nga ipupos na. Subsuban lang ro doon. Proud pa lamang ipupos iti videos na. Anya? Hoy, Anton! Tapno amum anya. Awan ti dakas nga aramiden ni Danilo king ka. Tapno katawa am dagiti aramiden na. Awan! Ang makapalak at talaga. Tiyan muna ngamin kahit makapaliw-liwa dagiti ipupos na. Ang saan? Bagay kan kuha natin pang horror, ejisin yan. Ay na, talaga mo't anak uy-uyaw kanya. Saan? Islight laong. Ay, ti kunam kay day, di mo kabaalan nga aramiden jay kas iti aramiden na. No. Iso ka kastaunay ti panang dadadaal mo kinkwana. Oh, iti ka naman. Sa anak nga mapal ka ni Danilo asubsuban. Imbagam ka di ka ni insan mo Danilo, di imbagak kan ka nga ibagam kan kwa na? Ha? Siguro, di mo imbaga niya. Ngamin, no imbagam ko mo. Insardeng na ko man, ti pa nang ipupos na iti anyaladitan, ti ta Facebook. Anya nga min ti bibiyang mo aya, si ka Manong Anton. Oh, Di nakamit an-anon ti kasinsin ko. Ngam apay akasta ka kan na. maal-ala sa anak nga rod kadag iti nonsense ay upload na. Orala tumakder amin, abuok ko no kwa. Anya? Ay na,
Ti kunamkit di, umapal ka, iso akasta ka, ay Oh! nawaw. Kasano nga umapalak mo't ngay bagbagam? Kabalak mo't nga garamit itinapimpintas a video. Ngam ti video. Ay upload na. Oho! Sige man nga rod. Aramidam, tabuyaan mi man, nupod numot lang. Ay, urayan nyo. Dayo na pimpintas ti upload ko. Ngam dagiti videos yo. Oho, para makita. Nakaragragsa ka talaga ita. Jack may ladawan ti ragsak a marikrig na kinsan. Ay na, sana ula talaga manong Danilo. Ha? Imuna akpay ang nag-vlog ngam itisi ka. Ngam ne, umuna ka matan nga sweldo. Ay, pagyamana ka dagiti followers ko akanayon amang suporta iti videos ng ipupos ko. Kunak tumo nga mingken ka, akabaulam ti ag-vlog. Ngamin, nalaing ka. O, kita ang mita. Maalamon inton Lunes ti umuna asweldo. Ay, wala nga raw. Ay, sapay la ko ma. Adun to pa iti idea ang mapanunod ko. Iti kasta, adun to pa iti may upload ko. Ay na, maragsakan kami unay ken ni tatang mo para ken ka anak ka. Agyaman ako unay nanang. Nagbiit Kaslaawan pa'y ti mano abulan apa nag-vlog mo. Ngamit agsweldo kagaya man. Wala nang. Imado nga min ti sigod a followers ko. Iso nga adumatan ti agbuya iti videos ko. Agasem ngay. Imahabot iti ribu-ribu at tao ti agbuy-buya. Sa bali dito Pilipinas. Ken sa bali pa iti abroad. Pagyamanan tayo anak kao. Tauray at dalat tadagiti tattao amang upay ken ka. Saan kalata na pukawan itinamnama? Ni Anton ka di ti dakdakamatan nyo nanang? Ha? Awan da jay. Saan nga agbalin kanyak ti kinadakas ti ugali na? No ti panggap na, kat katawaan na, tapno isardeng ko ti panag-vlog ko. Oh, nagbidot. Ay na, agyaman talaga. Ngamen kasta ti panunot mo anak ka. Ay, nagsweldo gaya man dyan anak mo iti pa nag-vlog na. Hey, kasi ni Apo Jaws, adamot basit Ay, nasaya mo, tapno adda mo sukat dagiti bambanog na maray. Wen nga rod ay wen gayam. Adda ka no palityon ni Danilo inton Sabadaw. Umay kayon to ije balay Ay, kasta ka day. Ay na, talaga met Oray basit tinasweldo na Panagyaman na kanaw. Ay na, bilibak man iti anak mo, tananakam. Wen nga raod, day tamo ti pagyamyamana. Tauray addalat tadagiti tattao amang upupay kankwana. Intultuloy na latta tinag-vlog. Awan tinasayaat nga ipaedag ita at tao. Apasid pa ng dadael, ter aramidan da iti padada. Kasta ka di, tatang? Ay na, nagbiit mo tan anak asweldo day a Danilo. Wen nga raw, anak ko. Kitaam, agpalitson ka rin ton Sabadaw. Yaw awis ni nanang na itay. Kasta? Ay na, kasla ka ano lang idin ang rugi ni Danilo. Ngam ita, agpalitson gaya man. Ay kay mapantayo anak. Ay katun tatang, mabalin ka dimot asaan. Anya nga tatima ko na day nga Anton ita. Anya kumangay. Kukuha na latan ati umapapal. Oh, tao nga awan maaramidan na itibiyag na. Amangan kit diwit mo sa bali tinagtaudan di kwarta na sweldo ni Danilo. Ha? Amangan no kun kuna na lang a sweldo na dayjay ti panag-vlog na. Nga uray saan mo? Ay unay kami Ted Anton. Nagmaday ti suspitsam. Talagang aramidan mati amin na niya. Tapno madadael mo jay tao. Sana ka mang dadadal tata. Ibagbagak lang ti pudno. Anya. Sweldo ka no gayam. Oho. Ala, ingka ka agpulisan tayo di ayan dadanilaw. Mapantam ang makiraman iti litsyon. Litsyon ko na yun tata. Wayne! Uray ladwa nagdadakil ababoy iti litsyonan da.
Madama ita ti panagluto da di mabasa. Anya? Ay, mapanak nga ta. Kasla, mabainak tata. Halaki din, bain-bain nga. Humay kaki day. Addamat ni Anton, Manong Danilo. Ha? Agad, nasayat ano da? Adda pa'y lam rupa ng uma. Kalpasan ti amin nga aramid na. Bayamon din na. Siguro, naamiris na, tibidot na. Ha? Nasaya at ano nakaamiris. Ngam no makapangpangan laang itilitsyon, iso nga imay, ay ure awan. Bayamon, tapno umay mat makipangan. Huh, makapaasar ti rupa day tanga Anton. Basher, ngam umay pa'y laag parang ditoy, ha? Mang Anton, nasaya tayo may ka. Umay ka di kusina. Ado pa'y ti makan ijay. Ha? Ayun, agyaman ako na, Danilo. Di kag babayin. Umay kalat tayo ijay, manong. Uwan. Ay, uwan kaya. Pasensya ka na, kadagiti, nailawan ngay nararamid ko kan kaide. Ha? Awan tayo jayon. Sikakit dimot, manong. Ay na, naimpaglakit din ta, napanunot mo, tinagpalitson. Ngamin, gapo itilitsyon ko, nakaamirisak, ading ko. Anya? Kung kunaklaang, hanggang pudno ti bagbagak. Nakaamirisak. Sana nasayat. Dagiti imbagbagak, apa nang papabain ko kan ka iti Facebook. Kasi tinakunak. Awan tayo dyan, manong. Mangan kay kidi amangan. Amo ka nasakit tinakam mo kanyak. Siguro, pampanunutumpay. Maltutanak. Ala! Uy, saan buta, manong? Saan nakas tati panunot ko? Saan nakakas ka, manong Anton? Ha? Ay, nawaw! Di ka mang bash no di mo kabaalan nga aramidan ti aramidan ti padam a tao. Suportaram tapno adda pa kay ranudam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.